Lama-lama sige-siger pucuknya nih, malatop barang. Heh. Dasar kademagan melihat pucuk membili urang, hantop terus. Mang, nyapa to? Pucuk milu orang pulang kan dihantam. Salah kue, mau ikam. Nyapa to Mang dirongkop di bawah? Mau ikam. Biawak anto boleh nak anto pulang. Apa ikam? Mana ikam? Turun sini ikam, aku mau bandnya. Sakitnya. Biawak naik ke karing. Berarti kau berang. Aduh. Bah, diam dah. Mana akan aku kay ikam dah? Dasar juang ini. Randah aja sekalinya sana kae.